салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз чхел ки ба шумо маълум аст, мо гуфтем ватан меравем ва аз ватан барои шумо навор мегирем ва албатта ки сар кардем аз шаҳри Душанбе, аз боғи Парчам, ки парчам ҳастии миллат аст ва мо хостем ки аз боғи Парчам барои шумо навор гирем. Якум дар видео лайк конед ва видеоро худ ёзид дар имо поделиться кунед. зебогиҳои Душанберо барои шумо мо нишон медиҳем. از این وطنی بدان که صاحب وطنی کفیل قدر و سخنی. در بی وطنی اگر چی صد جان بکنی، در بی وطنی اگر چی صد جان بکنی، گر بی وطنی بی لحد و بی کفنی. از این وطنی بدان که صاحب وطنی. намози дар даромади парчамем чхелик мебинед. аз инҷо уқоб аст ва дар инҷо парчам. на вақт шуд, вақти бегоҳӣ шудестай аллакай тантанора кушодан инсоноам оста оста омадестанд. дӯстони азиз, ҳозир мо дар боғи Парчам ҳастем ва хостем ки боғи Парчамро аз наздик ба шумо шинос кунем. ҳозир мо ба назди Парчам омадем, хела наздик шудем ва албатта ки аз тагаш рафта ба шумо навор мегирем. ҳаво дар ҳақиқат гармай. дар инҷо ҳозир овора мумкин гирён кунам барои алафҳо, гулҳам қайс созай бад нестай. ҳозир камтар афтовай одамо ҷамъ мешаванд, мисолам ҳамин таги Парчамда истироҳат мекунанд. баъдан гуфтем ки аз ҳозир мо сар кунем мисол ҷои Тинҷиай мерем, аз пеш ба шумо навор мегирем. бародаро, мо сабти босифатро мехоҳем ва шумо ҳам мехоҳед ки видеороликҳои HD ба сифати хуб барои мо пешниҳод кунем. мо ҳамонро мисол ҳаракат кардастем ки ҳам хел видеороликҳоро бигирем. рафтем чхел ки мебинед дар инҷо навистааст парчами давлатии Тоҷикистон ифтихори миллат аст ва мо ҳам фахр мекунем бо ин парчам, ҳамон ки соҳиб давлат ҳастем. албатта ки мо ба шумо гуфтем ки аз таги ҳамин парчам худи ки ҳамин ҷо ҳозир ҳастем, мо ҳафто намуфта барои шумо мақсад видео кардастем. марамад аз таг гиред. дар ин ҷо намедонам моҳӣ ҳаст ё нест. ҳасте ба фикри ҳаст? ба фикрам ҳаст моҳичаи майда. ҷои парчами мо дар ҳақиқат ҷои хубро интихоб кардагиам, барое ки ҳама ҷо манзара чхел мебинед бисёр шаҳри тоза аст. дар ҳақиқат мебинед тон нишон дед, инҷоро нишон дед. дар ин ҷо чхел мебинед ҷои партовгоҳ ҳастанд, партовгоҳи замонавӣ ва албатта ки инҳо аз инсонҳо вобастагӣ дорад ки мисол ма биём мисол як партов я муср партом ин мешавад ба зарари мо, чунки дар ин ҷо тайёр кардагӣ мондагиан истифода барам. ва албатта ки дар назди парчами миллиамон осурхона аст. дар ин ҷо агар шавад, имкон шавад, меравем аз даруни осурхона барои шумо нишон медиҳем чӣ аст чӣ нест дар даруни осурхона. ва дар ин ҷо клипу консертҳо запис карда мешавад ки дар ҳақиқат ҷои зебо аст ва мо хостем ки инҷоро ҳам барои ва дар ин ҷо дар боғи Парчам агар яхмос набошад намешавад, барое ки ин қадар инсонҳо меравад меояд, бояд ки мароринӣ бихӯранд, яъне яхмос бихӯранд. мо ҳам ҳастем марорин, ҳозир мо ҳам аз ин ҷо яхмос мегирем. хуш дӯстони азиз, ҳозир мо камтар навор гирифтем ва баъдан
خواستم که از اینجا یخموس بزنیم. یخموس نه تا دو تومانی است. بسیار هم یخموس های وطن ها یاد کردیم. خوش دوستانی عزیز، ما اومدیم در نزدی استخوان‌های ملی هستیم، نزدی پرچم ملی در استخوان‌های ملی هستم. ما خواستیم که درون نشده رویم و با شما ویدیو کرده پرتیم. متاسفانه محکم است، یعنی امروز استخوانه شده نیست و امکانیت شاید انشاءالله که با شما ویدیو کردن میپرتیم. سهم خود رو میگذاریم در اینجا، یک گل‌های زیبا رو آب کنیم و یک سهم خود رو در این باغ پرچم بگذاریم. بینندگان عزیز، ما حاضر در باغ پرچم هستیم که با شما گفتیم و در اینجا هیکل شاهنشاه کوروش کبیر است. مرمت رو در خود می‌بینیم. سال وفاتش 531 پیش از میلاد است و آریایی متحدگری قوم‌های آریایی و اساسگذار امپریای آریایی، هخامنش مؤلف اولین اعلامیه حقوق بشر. و دوستان عزیز، ما حرکت میکنیم که هم ویدیو رو کوئی بصفت براریم و البته که با زبان تاجیکی خود. از این وطنی بدان که صاحب وطنی کفیل قدر و سخنی. در بی وطنی اگر چی صد جان بکنی، در بی وطنی اگر چی صد جان بکنی، گر بی وطنی بی لحد و بی کفنی. از این وطنی بدان که صاحب وطنی. هم ناکس و هم خاین و هم اهریمنی. درویشی وطن باش که شاهی وطنی، قارونی و بی وطن چو بی پیرهنی. از این وطنی بدان که صاحب وطنی. از این وطنی بدان که صاحب وطنی.
باش چو جان در بدنی ننگی وطنت باش چو جان در بدنی از این وطنی بدان که صاحب وطنی از این وطنی بدان که صاحب وطنی